Manesi abaqondela phansi bafune uthi amehlo wakho Ruth angesuki lensini amxela izinto azithethileyo nakwabanye abantu uthi ngiyalele abafana bami uba bangabonakalisi bangabuhluphi ndiyalele abafana bami uba bangakuhluphi ngoba kuba khona izinto ezenzekayo ensimini kube khona abafana abangavanga umyalelo uba bangabahlupho sisi ngosebe ngaphakathi ensimini kodwa abahlupho sisi kodwa uthi yena uPhowazi angahlutshwa nosisi angabahluphi ngoba mayilakaza uzohlupha